Dobar dan želim svima i drago mi je da se vidimo na još jednoj epizodi na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Dobrodošli! Svima vama već je poznata moja svjeska gdje sam zapisivala recepte od moje pokojne svekrve Mileve. I odnosno danas mi ćemo dopunimo papriku po njenom receptu. Prvi korak je da pripremimo pirinač, zato što on mora malo da odstoji u vodi dok mi spremamo sve ostalo sastojke. Samo da nalijem malo hladne vode. Papriku ćemo da pripremimo tako da sklonimo njoj poklopac, nožicu. Sklonili smo, izvadili smo sve prepone i istresli smo semja. Paprika je spremna. Za fil treba će nam omljeveno meso, sitno ćemo da posjeckamo i ispržit ćemo crni luk i sitno urendamo šargarepu, a poslije sve da promešamo. Sitno usjeckani crni luk mi ćemo da pržimo dok on ne postaje mekan i staklas. Tak. Ostalo je samo da promešamo. I baka je uvijek dodavala jedno jaje. A sad ćemo da napunimo fil u paprike i da poređemo u šerpu. Paprike su napunjene i zapakovane u šerpu. I sad treba da nalijemo vode. Baka Mileva uvijek govorila sipaj vode do pojasa, samo ovako, nikako tako, samo do pojasa. Idemo da tražimo gdje je pojas kod paprike. Sipala sam vode do pojasa, kako Mileva govorila. Sad ćemo malo da posolimo i da prestavimo da se kuva. Na jedno 20-30 minuta vi ste slobodni. Izvinite, požurila sam i zaboravila sam. Baka uvijek pokrivala papriku ili sa kriškom paradajza ili sa tankim listićem sirovog krompira. Još tek je provrela voda, još nije kasno. Sad ćemo da ispravimo našu grešku. Moju grešku. Baka kaže, kad se paprike slegnu, omekšaju, onda je vrijeme da staviš zapršku. Razgrijeno je ulje, pomiješali smo brašno i gustinu i sad ćemo to da prepržemo. Dodajemo aljeve paprike po ukusu. I odmah dodajemo kuvani paradajz. Ovu zapršku ubacimo u našu papriku. Malo ćemo da pretresimo da se poravnja zaprška. Sad ovako možemo da ostavimo još na 10 minuta i gotovo će biti za posluženje. Ili ovih 10 minuta možemo da pošaljemo u prernu, ali baka moja kaže, možeš, a i ne moraš. Da čekat ćemo da bude gotovo, pa ćemo da ručkamo. Paprika je spremna za posluženje. Ovog puta nisam htjela da pečem, a vi probajte, eksperimentišite, pa mi kažete u komentarima razliku. Najbolje se služe uz krompir pire. I kad budemo poljili to sa sosom, oj, kako će biti lepo! Dragi moji, evo danas smo spremili jedno od najpopularnijih jela na Balkanu, punjenu papriku. To znači da postoji toliko načina ih spremati
koliko ima kuvara i kuvarica, toliko će biti i načina. Ja sam vam pokazala ono što moja baka meni izdiktirala. Probajte i vi da spremite, pa mi javite u komentarima kako je bilo, kako je ispalo.